Hallelujah, praise the Lord. Kailangan ng Jesus, kailangan ng God. Kailangan kiyang kauno ang sumaw kisit. May kakpiliw proto po yan share. Takato kaya lamasan ng God, may kiyang kitail ayo. Well, kailangan kiyang God amayl mel. Alright, so ang karos me study ki me kauno kamaraini kiniya make up kaperen kite yoginan masa ng God men kin go do share so ranwat iban aban sa ray bang kato kay lato wasa magchailiya ayo mepit manamanin in jang Krais o rana desire Ngehn Sarawi in jang Krais o Ngehn Sarawi Alright, aban na kay bang kita irokan mur ap magam gachin ye yang ya sabon mamupuk Sarawi ang pilono patar non peno pincel te book pilono patar ang chingiti sabon macay ko yun scripture te ira ko te ale sak tuwa sak silu ko te ale sak tuwa sak silu ma ko to pan kitailen kawalang ko para tak chailen matawa kapat me kauno kapat ki anso me kokolan lobu lao kapat ki la ntra okay liko ray me elikawi cheka kapuralang ko para cheka ng kaston Jesus kan Michel udial kamakam okay kamakam liko ray me elikawiyo ekitikit kila ntra nang kodial isak tuwawa son nitwa na kasi liko ray me elikawi etriki intra mare ye masanen court okay our conquering king his robe was dipped in his blood again asan chen matawa chelar kiyang kupuratel kiyang atel limpakong Jesus lale wong kampaken likome likawiyo kitikit kila intra gi como yo ngoy gi stel ta ko don batak okay gi momol bay como yo ngoy chakin kapatata socha intralale gi ki trago wan batak to wan Sarawi kauno niya kat ko la bon lobo kat lan kamaur kitala likome likawi ko tip naninta okay kiyang como yung ngoy chan mata wani palingen ngaramas kilang atakapat apnan ngenetra kita likilikawi intra okay may ba mata iliko ni palingen iliko ki liko ray ma Krais likawi rano iliko kita intrayo tame kamore kita intrayo kamao bay okay likilikawi liko me tip nanintra te kadudu nanintra wasa yamare ye masanang God okay liko ray me likawiyo turanintra mare ye masanang God sime wasa ya Jesus sime masanang God Jesus okay nan so neo wasa ya masano uyala aramas masano kater nintrapio ismo sima kater nintrapio God sima God Jesus okay garita ataliko ni palingen me ko ya ataliko ki masanang God kitaliko ki Jesus amen so niya tepang kilang ko para chel matawa limbaga na chay kotra waninta a kredi wasakaros lelliko me likilikawiyo puyen katwan pola kitikila intra como yo ngoy ranwat chalikliko ki Jesus ki chalikliko ki kaitek niyat pagchan mata water Jesus we work masanang God gika masanang God pa na uta chay maliel auta palora chel masanang God ye Jesus okay Itail honor God, kitail wawniki God, niatail wawnikin jang Krais.
Megachai Likilikawi, me song Kosaya. Ya chai Likilikawi in Chan Krais, ran chorus. Ngehn. Heaven is filled with praises unto the Lord. Macheba wataknan kodia limau tuawo Isaka. Agus Kosaya, irailar coal cup potted. Son Ningenia wasiktala nanlang udial. Tama wiwiawi. I protein chingidi. Aria kachailu ya watawatak. Kosaya, irailar coal cup potted. Kamu me warong kat kita puken. O la pasang mengkatengkan. Ya mengkatengkan ibatangir. Kachailkan mesasa Krais chai wiya sansal ni Ngehn. Okay, karta chaiken muitan Jesus a child mora chaiken kon ngena chai kakin salatakla. Chaiken kakir yang kap ng chara chai cycle nanlang. Chaiken kotong wasang kautak chai salara pitpa o kastoi aramas o kai kailo kolipanet. Kachai koto wasang kautang kan chai chang kisalia chai peren pokita. Kauno la pasangir a chal men katangachangkan ni Ngehn. Okay, makchapan sucha ipsapal ngana traka pound ngana traka uya sansal. Pueki posonlar o pueki intamwi mekom katin kasapal kitong aramasakan ren court. Sang katautong koros o lokaya koros, way koros o sahap koros. Okay, son kilangata songo-songon aramas, songo-songon lokaya, songo-songon ton way. Makarita kampa ma ton way cheka kokonop ni aramas, parang kolanan lang, ayay kitrail, ichamachelo sa sakaw, ichamachelo sa tiyakin sap, ichamachel kakandoi mepit na sampaw at katokin moni. Okay, son ko talar nanlang, nganeo ko talar nanlang, mona mela, proto enjunyata, tamachay watak ng kautiyal. Okay, so tamek lang ata, aramas kaw ya kapkapunga Jesus. Puya kito token, komorla o kasalatak lam ya kotorbuya. Pilikilang ata, song ekosaya, kom kachung kasapal, tong aramasakan ren kot, sang katauto koros, lokaya koros, way koros, o sap koros. Okay? Karata meman kin muitang kauna amor salamat matawata membombe. De salamat matawata ksina sin momotso. Okay, ganda. Taga chang silin buya. Kompat matawara mas koros. Okay, makomui o ngoy son Papa kaunok cabang ngongki aramas koros. Puimau yau tenan lang. Semebang ki yang kecema ang yangen court. Kaita kang yangen lungar kuprang kauno. Aban kainang yang kecel tama kuprang. Ya kuprang kecelen maurla kecelen demela aramas tipan. Karetan so mekceban lilimbagong court watel mentoto la mo. Okay? Tamar maskin uki diaray papako, trokin so lapakongi. An so makawiyalar song kapaka, song wat puk Sarawi. Limpakong kuwatan laut la, kom sulakak nila, kom mendagis makokoy kominan zoom. Kom mendagis me kakailong kin komo pakita, kuprong kuwatan pakatar. Anaramas puko, plataray kailokin sinarail. Okay, komo yung ngoy, japan ngongi, kuprong kuwatan pakatar. Kaiten John pakapakatarway ap kayo cheban morlane cheban memorki pechel teka morala kaya ramas at chel laktakla. Okay, komkatin wiyaken railar we samaro eo puran papa court matawa imakano wiyayang katelma Jesus wiyayang katelma ketelen papa court wiyaken ketela samaro mas tenang kajete maring samaro kanta mekakko wiyo papa kota wasan wata kasali yang kecil puekin chang Krais wiyakan komila samaro komu meksin sotan so watan ngoy meksin sotra so watai. Okay, so ay tayo wasake sisto yang kidi aptame kidi in chang Krais
o Ngehn Sarawi pui psapal. Tue jo komu makomu psapal. Okay, kom suje moin suje wamparon pul ba pom ap renkot kom keidi. Renkot kom keidi pokita kom won kinchang Krais. Okay, ako saya repan kakaun samba. Kecaiban baba kot o kecaiban kakaun samba. Ima kecai kabugabutan wuya. Pweki sabay ginadami ibra pangalara soso. Kaun Jesus puroto kisang. Chepel kiin kakaun samba. So wuya yung kecai chailen bileo samoro nituwang kuprangkot. Okay, miya lesson may pangkola lale. Mabil pang kapisa jikiti. Ma pagchantana leta iskicha. Niya chawiya samoro o kecai kodon papa koto kakaun. Kakaun da kabugabuki kan. Aramas chama chay chukaun da. Abu chay kaun song koros makapkapel kecai kabugabugin kot kan. Karada Jessica kuya ke mana kana chailani, mama kana chailani, so chay kaun rail. Okay, we must honor and glorify the blood of the lamb. Sang niya chay kin memor, sang niya chay kokol, sang niya chay kapakap. Okay, we must honor chay bang wawniki in chang Krais. Chay bang glorify what ki kapeng kalangan ki in chang Krais. So ma chay wawniki testament doke deep, testament wiat deep. Chay bang gino dibata ap chay koprungala ng pungatayel muna pampantala. Okay, Korean watawatis chuma watakata nang kadete maring kam kakindringi diobil watak mela watak Leviticus isak payo ipil sairer mananay kaskul meneklaro koso yatuan samorowo arail kin wato chomban man kakareti intra kadu budakilang intraw bon man o pakisu. Okay, pueden kak obil pay Sarawi, pueden kak kuya men amara masa soma o pon aramaso pakisu so retatongi intraw or rakintatongi le. Okay, retatongi intra retatongi le. Le represent anointing. Intra represent intang Krais. Nang kadete mareng, nang kadete kap, nang kadete mareng. Retatongi intra paina pentip, retatongi le. Anoint kasarawiala when kakwaron to talk. Okay, como yo ngoy chamamor nang kadete cup nan main Jesus o kachton kasore la tamarean lar apo kachton fulfill it, kachton make it happen. Nanam moro nanay mor. Wiala simbolo ime kamala ime jakareti como yo ngoy lukur lang en chan Krais chaka makaltalale chaparoro lale kechapoita lale chapewit lale. Okay, anointing and some kamakal guitar en chan Krais akauno anoint kitail niya kachkiyam kitail Ngehn Sarawi. Okay, songan Kosayayar tamarawiya nang katete marang talk loud. Poran makilaga lao pung lao kotan tatongkan rail. I karapa wo mesaw ko pa ko kung kilkilang kitong nang katete kap te po keminya ko dialapan kamangay me masayaw bang goto yayan John Sampa. Kamuyongay mamorlale. Okay? Magchavan solar on momot sote kailong kisili at chow tatra to katamasa ng kutram tuwe lale. Cheba mor kita iskachal me Jesus kachton wiya. Okay? Amanolen court makano tatongi ada chanji lake. Iwataka story nan 20th century and dame and so me don Jesus amnor. Iari baptizing Ngehn Sarawi kamakalin mas lale ap wiyawi medwete lingar kailog sawewe. Okay, ipsapal ari tuweja amor tuweja ho ipsapal baptizing Ngehn Sarawi kamakal ka wiyawi amuria ibutin limbakan god amuria koyakan patakola pewe amuria signs and wonders miracle baki. Okay, watki man minister nan sa ma akap 20th century nam par koran amelaw apo mokit nan manaman
Mokit nan manaman po kita Jesus in ogi ang trailer me songan magitay kilang wiya nan son isak payo isak riyaw songan magitay kilang wiyak chay panyang wiya. Okay, makarita matchapan ka nga leta songan patanga taba memor kita religion ok chay mela. Religion to wajra ana pa wiya pa kowe monti uda kol kapakap wat pok patak mawar. So to kasik me Jesus mi minanim sarayo. So to kasik me Jesus kakamaw ya larmas ada religion. Okay? Ada anaban momotso. Suko saya atan momotso. Momotso kang koros me so trip sapal ada religion. So to patangin chang Krais. So to patangi manamanan chang Krais. Cebang ko saya le dengan Sarawi. Cebang kilong lang katite mareng raking kemela man ratatongi intra tatongi le. Kamu yung ay bang ye lele mga traka o matondor niya tra so trip sapal so chungen Sarawi bang katito. Boy kita unjawa nana kamakali kita. Unjawa nana Intahn Krais o makaluke to tatokan Ngehn Sarawi re child. Amas chumelel atame Jesus masani yang ko warango rende ko seli. Ranggo lai rai lau yawi papang katki do Ngehn Sarawi. Arya katki dor Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi yan ane tiataren aman kitail John Sarawi. Masai tiata pomi esai kinjaki yang komu power and ministry. Okay, so mo story in mana ka pumipang saya olanggot mano John G. Lake miracle tuweche Jesus aliarupo in sambawat. Rawi me Jesus ngonggelar. Jailen tuweche I aliarupo in sambawat. Ngoy tuweche Jesus saikintra. Puwag yo kaya ikapakan sa chapasabang chapika kineki dame 100%. Okay? But at least you won't go masanang go tray. At least is nananti gowi puwag yasa mabang godo. And so me ikairta imiminan religion kay doktor ngoy kula sarawin nanay sa satay wuya. Okay? Sukul we ay gando yung kesela ipanay kesela chonay we. And so me ipsapal Jesus apiyasang ya mongyongan kay lokay kitong ya kayo mawarsa na nawaya maingot men law. Kede mo itang papa inonon mela. Ya papa pani sisak ya nono sisak lema ramamor lelmet. Kede mo itang ran mela pu ipang prola kalokong rai. Kol rai bok max sili surka kelang me. Oh, lahap me poisina miya yaraksin limbok. Okay? Ya puder wi kapag main coach melaw katarala. Aramas me pampatangi ipsapal pompe pu chukun rong mesana na ipsapal. Okay, so tuwa siya limba ko, downloaded po kita, i-baptize Ngehn Sarawi, moron ran silu. Yalita Krais ran silu ay baptize Ngehn Sarawi siya tapoy, awa payo. Mi sulakon wasakon tawa sa iyo sangsang, sulakon wasakon tawa sa iyo kapakap. Ikin sulakon wasakon tawa sa iyo kukurur. Kauno mo ito, ngayon perin pepolan au teya la po kita tame mimere, kailok. Perin, so mak. Sulakon wasay konta wasay lokaya toror. Okay, I sign in baptism and Holy Spirit kepan lokaya toror. Kauno kiyangu kam lokaya toror. Empower metika ke ministry. Hichokin katrapan ki ibil namanang ki God. Meti bisolar namanang ki. Okay, so imekos ko saya, imewolo ko saya. Anso me konta baptism Ngehn Sarawi. Limbagang God miyata ko sa lipatak. Kelapan patak. Kelapan patako, tuwa kotialin patako, loudla, kelapan patako, loudla, muri signs and wonders o miracle. Ngay king kapakat, okay pa, pali loud, kau na sapang, pali loud. Imentuwe je Jesus. Okay, may mangay taulul. Mangay taulul. Kasaya siya uyawi. Elel point may wiyasang, kasaya siya uyawi. Apsukaw chilay, may tantip na na imeor. Ngehn sa macam itan tip na macam more caban secuka walk in the anointing. Anointing kau na bang kasarawi daw tatong kemewat mesarawi. Ikarapan ako sa iyak chay cukak papayi machay sa tropuligi di kachayal. Okay?
So ni sa payo sa kriyawo Jesus emasani. Truly, truly, I say unto you, whoever believe in me will also do the work I do. Isma kameleleya. Ako saya isma kameleleya. So toko saya isma ta liken isma kamelel. So kin kameleleo I ki me como yung ay pan papakot itipak tuweta Jesus akin ministry. Ya ministry in Jesus eso to ya patapataktra. Imi mengkakela kayang kajal som patangkan. Okay? Porque makchay sa chokak demonstrate power of God. Chay konon ko lula wali kapalao kay sisol. Okay? Warwarong court. Pulikiti ya chay sutar kapangin. Sarawi anana tiyata po chay lo ang power chay. Jesus pain masani. Iralakan makameleleya. Rapan we are mekot met loud. You will even do greater things because I'm going to the Father. Ako saya iralakan makameleleya rebel pang we are song loud sang ya. Pwede pan samala rin sa mayo. Apwe inogidi ang warang ko katkitor ngayon Sarawi. Ngayon Sarawi katkatpon sampaw at saik pakyo chay pang kamelele patak menda. Ngayon Sarawi sang malar. Saik sa malar. Ngayon Sarawi saik sa malar. Pag chay mimi chay pon sampawat. Kot so chay muntiti ang katel. Muntiti ang katela katton pola. Kot pa kong katel. Kot mentelen mokit nan manaman. Kareta mas sombar kay kami yang at Bible study jam rong. And so tak chaba more in Krais me kasgalar chailen morki. Okay? Ngayon kapag mas pasabang bang nauk selibuyanan pasabang. Bang koluki la selitepeg bang jok selitamis pasabangki. Yakat sa pasabang pala me yuya kapag kiyan gang katarala. Okay? Kot sa bang biliton long kupura reamwi. Agat kiyang gatel pungan pilata. Makomen salatak la kompan suik. Isuik unania rei. Isuik kailoko rei. Isuik kapan suik tiben pokoten kamau yalata. Mangoy song kapakapimani pan aniku poson ayapuya kapakap. Puen miya mananay kapakap. Okay, ap kaitan dyan laklakit siya kapakap mongko. Kamelele miyo pang akitar. Korong ay song kapakap kames siya kasalita. Jesus. Nan sampawa tau yorot kila makatin Satan como yo ngoy sa tuka kuya insinsa na mo kita jamaurin sa ulam mas tuka salita Jesus. Cha anana ka salita Jesus. Okay? Ralakan maganuwang li patapatak. Banin tayang kumain mele li kasakasalita Jesus and sa mas also tuka sinenda. Okay? Po nan mo in Jesus Jesus lar kauno kasalayang kachay mes sa libil giolo li. Okay? Nan mwingen sarawmet. Nan mwingen sarawi kat dito po sampawat anso murenran Isaac anso met Jesus yasataw. Ngayon sarawi say kokola sampon sampawat. Anso mwingen sarawi tiyata po nanay pero kay tepil nanam sarawi yape nanay pero ngayari muren awapa yo ato jay proton normal ngoy yapin da wow what can me God. Ki cara mas na sa chugan rapagi. Okay? So, outpouring of Holy Spirit will follow the cleansing of the blood. Okay? Ngayon saraw yan mureti po trial. Klang, ansa makipsapal ngayon saraw kachlong reyang. Ak ngayon saraw kan tiyata po tapo yung ministry. Kasarawi kita. Pag challenge ministry. Challenge go release power in Jesus. Mamia may sumawa na ni Te chang awani kan ap ko saya chakit pulje pom ko kausan yo chang. Okay? Miyoyer aramas. Me among yung ola. May ko sa imposon webo ngayon dak chak kapag kau na pang wulian tam nong yungan. Kapag laon nak ako la kaso chok ko puriyama ipo kita nong yung kap. May kilanger pa keo. So cha lipilipil stama kong bangko saya kiyong sa chaka melele time intinda ikamelele time intinda po kita ikilang ewa. E pasapangan sa koros so. Ako ipakso ka ano ta mamangita me soki. Okay? Because saya yer aman lime apan melar. Rabi so chong muidangan mga tenimbil apan melar. Ansa may kapagap kinta kang porechen ni duwanom ale kamatip Sarawi. Nimmeway pila ni duwanom nim inchang Krais.
Kich kapakapalapewe epitoi emaurla. Pokita poson tatoken Krais me wiatao. Mai chatra pata kapsutra kakiang wialale atraposona mela. Atraposona schuma maur. O so chakachapa. Amen. Men las kila madu isakriau silisake o Jesus kosaya. Intayong kumail medip koros usongan lalawo koros. Kak lapasang aramasakan. Nantib iche lalawo ngeen saraw mesoto kak lapasang. Takot lalawo ngeen sarawi. Lalawo ngeen saraw yan sa machay sa jayip sapal. So ngeen saraw potlong rechel. So songan moket koros ngeen saraw bibang wiwianan mo rin aramasakan. Chay panuwang po chay sosa. Ar chay milar ni tipin lalawe. Okay, may sosa i makonon yen la. Ngayar pin rapake po inogi diar. Magcheban rapake cheban diar. Okay? Magcheban leche eban rachdama madu isusu. Magcheban lukwar aban sapang. Ayap pupun sa kotra ya putatong kiye mata po yan. Uye lalawe zeli ilukuluketo kampay. Jesus masani magchebi lalawe I menay naramas. Lalawe I benetong I lingor pa kowe I aban makong katel. Angin saraw kalep so. Okay? Aramasaman so chip sapal so jong en saraw re. Aramasaman so chip sapal sangkoros mepit mo kedengkot aban totong kia maliel. Aban church aban kasaw sapong o aban pien lugeto tiba. Ay mi ko siya ko sampalan chay den bonasan chang Krais po ansama chay bonasatan chang Krais po chay lipsapal chay wudud kitan chang Krais ay ngeen sarawi abang kaktieta po chay. Okay? Karata aramas koros miso chay lipsapal ra apalan kelang te wewegi ngeen sarawi. Hallelujah. So makom ka chung korkorong iya kamelele may rakto na wike disto kapakapen kasamo Jesus na time more makom mangi me komsek mo itan Jesus am more lukayan Jesus am more rijalen mo tranggak yang aleding en sarawi ketranggak yang kamorla elektra san sarawi apnan ngene traga tete yang kedrame sudre Jesus lale pokita chedre ke perin chestu kelang wukla chay masapuek chay pan mela chay pan kolaya yi sign kame isainen non-safe te aramasaman me sa ikonopeta maurla murna pan mela sampalwara so ibang kapagap kom kakuya ki sapol mo ma komen yang kapagapin mo itan Jesus am maur tame chela nane kuya kapagapwa I kapagapwa me kambang wiya sana nam nongyong a Jesus pan ma kon tipom kan makayipukiti o Jesus pan kiyang ngeen sarawi ngeen saraw kachlong lalo man so magkapagapin meleleng kolula Apkapan eyewong court kabelpan kitawi pom kan nalang po imiwya asumi wat katang en sarawin ta what miyang en sarawi makaksawa sa iya laut sang pasota na naimalian kita la pa kan nalang main ngen sarawi amakom mimisil wasaka toke iya ge just chana na kapaka pray chana ne ta kapaka pinanane apan ser kchael so May tang Krais amor. Pwegi jalen mo. Jesus masani ngoy me al, ngoy me melel, ngoy me mor. Soja makakola rin samay. Masoja koto rey. Okay? Kajaman me mor. Kajaman diarya alen. Okay? Masanang kot. Matchesa jayip sabal. Jabil bansa sa masanang kot. Chabanaka kamaiki. Liso choka kiyam patak. Okay, masanang court makom watak apsoja kodia lapan ngeen sarawi masano japan kasaponopon ok japan interpret japan kawewe sapon. Hallelujah. Jai kapakat main Jesus ipartisan kami ipakiyang kami kajan makon tepaikan kajan buten kinian jang Krais kajan kachlong lalay
kom gatin kauniada sang metkola uyagniala songan aramas makom kuporkian uyala amen o mang siwa kot kaun lapalap kalanganen komi kom gatin kuporo kapeta korusia kan pon life wet railkan mebilpan utial more kapag kumemasa ng kot pan sair mong yung kang korosmanani komu yorapan nasa tarapan uya kalangan kiyang komu kisikisan Ngehn Sarawi met toke aramas koros met kamagal kitaran chang Krais kapag kumakorusya kan mesaik rapanan ki inangananane nito na mukachin sa usayang kiter kamelele sutra aramas kakuya yang aramas ren mengkoto reyangoy Ngehn Saraw kelep pilipay riyaw isak silu Ngehn Saraw kelep makin kamakit itong kitsen kak menwuya tama ko prangko sa kapriyang kamuyat kapen kasaba kalangan ng kamakaun Jesus no wiyat kaunat sa ngamor kukulada amen makamgatin iyang yan ang klakwet kamanana kapakapen suma wape kamga call pon messenger kalangan bye bye